agus inis an líon ó Ghaoth Dobhair tá an mar ciile Bhríghde ó Amharclann Ghaoth Dobhair a an fáilte go dtí an chláir. Go maigad. Tá is a gom ghfuil an obair a dhéanamh go agus déanta go in Amharclann Ghaoth Dobhair sular leabharíonn méid fí sin is ceismhóirí seo ach an féidir a insint ar néisiúirí inniu sé sin caiinteoirí Gaeilge a maiile a chlé go príomha faoi stair agus fórbairt Amharclann Ghaoth Dobhair thar na blianta go dtí an látá inniu an lena hall. Well, my gather to hear the door. Hashi actually the door. She filed the line of Monaco region, and general man. Wally actually the door and the bugger, and so the end the CSE. She has the door at Thompson. I guess in actually, gosh, that's the Holly hard for the answers. I guess Nijeg Shaska Sahin or he should add it to this whole school should probably the wolf and Nijeg Shaska Sahin like what you went around the girl back there. I guess good to my camera, the camera is a person of having a television star, I guess the airline seal, I guess Neil Dini, Galdine, or Quentin Maliki Sea. I guess Alec Drostad Amharclann. I guess we should not have Germany mentioned. I guess in Sudan, we used to start here going to Oscar. I guess Tama actually grew along the world. I guess the Gamaratis, the Ramires, Amharclann, Humayla, Cloncolm, I guess be a letter to be no schools, Amharclann. Okay, Sian Simio, agus céim bhainte tá go leis an Amharclann an? Well, we made on TV, I guess, was a West, was a Michelle, or still, on TV, from the hEoghan on TV, Kegwell, Kojagan, Screen, and Gaeilge. I guess, the board and some board, Amharclann. I guess the Mayor Award to have watched it. And some people played Kursi Avenue, Stuart Avenue, so Amharclann. I guess if people play Kursi Technical faster, combined Technical hEoghan, Bonachar Beacon to wear. So the cost go with the Jonah, then I joined them to Gaeilge was even at Vasculty. Tá si déanamh obair iontacha ag obair go Jonach, you know. An méid si fan an duine ostíú an gapan tú? Well, we didn't pass the hEoghan Bonachar. Tagged to the government, basically, she's on the 10 seal. Gaeilge channel, something to show and show. This is exactly at the yield faster. More, she no tete go we get a shackle Raja Amali Gordo. I guess some that you're looking at the new legends in the couple more one shot. A couple of them you see in their scheme. It was more than gold scheme scheme fast theatre. I guess a couple of them you see I guess President Labhair what could they need this the when answer we need the new when ni fidjula Bonachar I guess the technical was really good be on Dallas go there and I'll take the follow me all so now when I guess the stackers in the end the Pakistan now or the Pakistan Muice are good. Okay. Go on there. Well, I guess the stacker Tammy in Gaeilge Pinita Yenu. I guess near Moran computers be for a GDP business near computers profession to be then drama on the Gaeilge. So till I thought I felt in Gaeilge can Tammy chanting Gaeilge.
agus sin carhai mi geri ar amkut en er target action ni agus ne se double de Labhair en Darren is saker scafters die kan mara den dorma batigui den ene is saker traba mono de dis skali jedo is selle agus Labhair Darren. Okay, ag banú sér bblion fithe car agus ag arcaráig don bblion seo fi cúg. An féidir acrthóirt dom fhí cadhí ar siúil san Amharclann Ghaoth agus fhí cadatá a phleanáil chun tarlú an im lína ann. Pe person si Amhart agus Amhart am rééis im léne agus le dog dat a fi blian éis. Dus schuurvergeet dat zijn jullie is dat stuur. Ergens is juist dat ik had dan die niet over wat ik ken zo jammer. Yes, zijn bij Kalkom, ik geleden en zijn bij vele schandelen Amerika, die moeite en zijn bij Kalkom ook is een tijd maar biedt die niet juist ik maar terug so we need to spin the scholar overseas so they must have been just Spanish simply to tell you joke maar dus met dat waren drama hebben dat in het huis kan zo'n dus zeggen die talenten oor is release plans keta munition products kita gallery kita war gallery tim das artig gesagt wel eu solution by gallery agus tagad etelle agus speter material zo agus stagra aan de halen Northern. Okay. Tá roiin seachtaí caite go an gáach an gáil agus cuidár thar na blianta ach ní raibh mé sa régiún na ost chun de bliana rih fi sa seachtaigh. Tá is a gom go gcuidín an Amharclann go mór leis an agus sa cantar agus régiún ach just in kind si gcuidena an bhfuil muine na gota an gcuil na teanga gcuilga sláán sa cantar mar cheanga phobal no an bhfuil si an mé an bás sa cantar agus régiún? Kun Kadini kainte coach the Hessian vi me flesje agus am geri Shannon agus van is na hot Mari erik sin tan doi magum sei velin den je kant gelik a mars velin sin delon kera se sé mile tons kera se sé mile kant gelik dus as na geltaklik agus sin pe wat kera sé mile mars velin so le se tango bio kaire bio sna geltaklik Karantor Baasmoor gaan tussen Karantor Wollische dat is beetje de tandje gelijk is dat jullie door het om als gaan tussen is Kyle die small beam or a severus technical practice Shana gelijk tadini kan to a waggle is mustaden dini achat a waggle is in the glow is 100 feet around the gate ben tangi kalte Kyle tangi we more we naam ni feet in the year day is kele is kan we korra manelle so dat boy gele kaku Kyle kan terwijl is Kyle gelijk we maar tangen level met Okay, sin tá ásan sin tlustá. Is cuihann an roinnt bliantó hen a bheith trí teach tarhanna in gcuidár sé sin óstáin Seaviu teach hiúdaí bheog agus hiúdaí bheog agus teach Jack agus nuair bhí mé an
cúpa óra ní hamháin go raibh an Gaeilge le clúisteáil ach bhí si a labhairt go for leathan chomh maith. An bhfuil an teanga le clúisteáil go mór go poiblí i nglaodáir go fáil a thuile a ann leonta seo aáil nó an bhfuil si sort imimeach mar theanga poiblí? Tíine the nearest cluster could world burla. Ta could world burla hat Aaron. Tsunami on a lorigin Gaelic. I guess kai tatangi bio kai tangi the more. Nearly the can't maravimit civilian military that could be. We said the can't get the full few when man could do the world. Yeah, man could do Shakespeare. So no use the can't an option. Niemand zullen dat ze bekend is. En tanga, maar in de ziel. I guess Kyle woord. I guess take me niet zo vaak uren meteen. I guess dat vaak de Kyle tegen wie net vaak naar de Muice. De coveren niggas. Dat is een lange vaak wen. Dat had je small menu eigenlijk. Maar hampel, maar laat wil je maar wat die. Lima Valley, ik heb die lessen. En Lima Wadi te. Wat is een cemetery ook zit de tiny mee Lima Wadi. De liep op de huid met je het zwaarder. Wat niet Lima Valley niet in Czechia. Kom maar zeggen bij heel veel en dus ergens dat je allemaal dat ook wel eerst. Okay. Bhí sé just cointeach ar radio nniu ann agus torthaí méid cóirt ar an Amharclann cíomh óra a bheith méid sa cantar arís. Sular imíonn tú ann bhaid leat aon rodile a rá mar ocail scór mar Giolla an Amharclann imlíonna agus amach anseo? Well, tá daglan is an takeíochtaí ar an fóbal. Is an fóbal tá san dan tíosá Gaeilge. I guess while in the locus tisol canas or net I guess slow I guess the asset more asset what's on the girl factor asset in my age at the Marcy hunted Marial go at the hang I guess Kylie going to go I guess Giolla is tradition Giolla. I guess kai to active lesson or there. Ni hall at majority the team that jig let's say Gaeilge and Kerne Yaku I guess tackle or the team that jig let you call Vegan in Gaeilge Humaila Chalkal was het tijd dat ik ook al maar le die met jinglen al gezien met pakterlijn I guess tax scanning in Gaeilge staat de manas wat dan gaat ze met zich gaat ze nu even I guess niet hoorde nu ik ben wale just te pakken de Gaeilge dat kan te maken maar les helpt okay dat is het dat is